suci Ramadan manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kalau bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan Allah, de iruntu ada pengena Allah taala ye de ulangi pak syaga fi ular ramalata perluang. Inna Allah sami'un alim. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sining papuangan malabikku makuta Rasulullah surah malabikku insyaallah pada angka rifatarakai ala biranna fulir rifong Allah subhanahu wa ta'ala nasaba ala bira sifatu pada angka pada yapunai mancaji fitrah rilalanna ampe kedona rufatawi. Alhamdulillah yemananna papoji na punnai manang ifong Allah subhanahu wa ta'ala de gaga ule na rufatawe sangadinna ule na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala nasaba marisanga risese ta amma kadaya ula kami nama lebih angkai furana patentu fong Allah subhanahu wa ta'ala iana ritu sayyidul suhur ulanna ramalangi. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi engkana fanur fong Allah ta'ala engkayak ka ribut newelino mancaji nabi akka cuira kamina melebi nabi yang kapasukui ampi melebina rufatawe sehingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wisala kepada umatnya rahmatan lil alamin. Sehingga temat-temat keimanan dan niat surat keimanan jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah pada marisanga riseseta maka daya ular ramalangi ulah kami nama lebih engkana pancaji fungalata betona ada pak maparing ngaramani si mata makukwede. Nasabat tentu Ramadan sebelumnya puramanan ni narampeng ki ulamata gurutta pandritata aga ya ro alabiran nataro fongala taala relanna ular ramalangi angka katator yolo alabirat tak mana si kira-kira maparengarang nasabak narekomelo kasimata mapangaja maka sama halnya saya menggarami lautan di laut. Jadi dek nama rigaga toli sari faringaraki nasabak pura napat tentu fongala taala makanja nareko angka kito lima paringarari tujunna lalam madecenge aga nafario fongalau subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi engka farallu maladda ipahang maka damagi ro ular ramalang engka na pancaji fongala ta'ala sebelumna dek gaga ular ramalari werengi umma mak dioloi mapamule ummakna fangulutta Nabi Adam letu ummakna fangulutta Nabi Isa dek gaga riwerengi ular ramala fole rifong Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapat kemuliaan di sisi Allah lolongan iye de ular ramalang iya naritu umatna Nabi Muhammad ni gayar umatna
idik mana nanakan na tomataki selesurki iya mana magi sabana makadayede ular ramalangi iwerengi ummanna nabitta Muhammad nasaba pada iris semana makadayar ummanna nabitta Muhammad maksimalni umurunna 60 tahun nareko angka lebih fore ki 60 tahun nasang ulama ta pandritata bonus bani nawereki fongalata narafi umure fitu pulo narafi umure aro fulona maulu mani sehingga nareko melo ibandingkan umurunna ummana nabitta Muhammad si bawa umma madioloi dek gaga mulle rafi'i umma na fangulutta nabi Adam alaihissalam masebut tahun umurna jadi nareko iya ropaka siyange amala emelo si mata ibandingkan si bawa umma terdahulu maka ini ummakna nabitta Muhammad nareko pakka siya tak mani melo si mata ya pita melo si mata ibangga ka dek nafak dafik ummakna nabitta marioloi sumpah lima waktu ifafole kadang ifego iloroi di ifego i asra'i ifego simatu asra'i desi ifego i mangaribie ijama simatu mangaribie desi ijama wisubue sedangkan umatnya Nabi tak marioleh sampai 50 rakaat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yerona nasan Nabi Musa riwatunna siruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatunna nonno fole siruntu fong Allah ta'ala siruntu yakilangi kanange aga nasan Nabi Musa maka dewi nasa Muhammad fole tiga ko maka de fole kak tarimai sumpah ja para luwe siaga narik ko fong Allah ta'ala siaga egana maka de 50 rakanna maka de nasa Muhammad iya nasa ummakku nasa melupo kekar badannya de nasa nulle pego inasa ummakku elo ko nasa disko fong Allah ta'ala sehingga walhasil ya ro irisange maka dah sampai 5 rakaat yang diberikan Allah 5 manina suroki aga nasa Nabi Musa maka dewi nasa defatu nasa nulle pego inasa ummak Muhammad defa nasa nulle pego maka hadir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala betona ada pak maka dana rekoyoro pakasiwiata si mata melo ibanggakan melo si mata ya coro-corari atau tongal linota de nulle pak davi pole ki umma madiolo sehingga Ramadan diturunkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareku ammang yede ular ramalange angka napake ummakna nabitta angka rifake idi rufatawe makasyan na sabak magay ala biran na tarufung Allah ta'ala rena ular ramalang ampunan Allah tiada batas yaitu pak nareko risaliwan na ular ramalan nareko tomelo toba angka waktu kami namakanya biasa narampeki andre gurutta narampeki panritata nareko tomelo toba risaliwan na ular ramalan masa romalabi itarima toba sepertiga malam antarana fure batawe kisubui si bawa melo kama na reku angka atan na fong Allah ta'ala melo toba ritujun na ya rawati masa romalabi na tarima fong Allah ta'ala angka to pandapat makada masa romalabi to itarima toba antarana katuk khutbah pertama dan khutbah kedua pada hari Jumat angka to panritata puana masa romalabi itarima toba nareko riwatunna as-sara'i akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan tega waktu melo yon retoba nasa fong Allah ta'ala tega waktu melo yon retoba nasa nabi tak natarima mana fong Allah ta'ala langsung natarima fong Allah ta'ala akiga sona ular ramalan akiga waninna ular ramalai si mata yon roy melo toba nasa nabi tak maka dengan sesaat Allah akan mengabulkan pintu taubatnya nukarki fong Allah ta'ala
sehingga biasa narampe pacaramata maka narekku ular ramalangi man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu alan niran nampeki bawa Mario marennu atitta tamana ular ramala de pagaga pakaswiang ifegau nampi bawa marennu atitta Mario atitta makada melo nitama ular ramalangi ular kami namalapi angka na pancaji fungala ta'ala na harangi nasa nabitta afinna naraka jahanna untuk mandrewi watakaleta na harangi. Sehingga biasa yang kelinga pandritata maka dan narek ke ular ramalangi tak bukani babanna suruga tatuti babanna neraka tomotaki siaga babanna suruga maka dewi hak desakna nabitta asera babanna suruga pada saat itu terbuka ketika tiba bulan suci Ramadan. Tak buka mana nih angka babanna pakaswiange angka babanna fattahajju'e angka babanna papuasai angka baban nafas seke angka baban nafas berjamaah dan lain sebagainya tak buka mana nih. Dan pada seketika itu pula tatututoni baban nasuruga dijelaskan dalam Al-Quran fitu pintuna neraka natutu fongala ta'ala. Sehingga hadir yang dimuliakan oleh Allah irona biasa ina rampeki ulamata maka dana rekotama ni ular ramalan namuni pakada tinrona ummana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan zikrullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sahih yero ala birna pak nataro fungala ta'ala rena ular ramalan niga na kira-kira makoke de pak degaga dosana bu tapendre gare limata nigang kahadir rena masigi degaga dosana rifungala ta'ala namoni pakada ritujunna pakkasiwiange angkato dosa simata ifegau sehingga yero nasang ulama tak nasa pandritata makada deceng aga mu fegau rilana degaga dosa becu nasa ulama tak maka siwiaki masumpajaki madosa mobi magito makada madosa furni takbire mak baci imange surah al-fatihah na baca pangupuna yor paringarange watakaleta angka kimasigie paringarange angka kisaliwang. Makanya setiap selesai salat dianjurkan membaca istighfar sebanyak 3 kali sareku ameng yer watuna lese paringarata nak dampengi fungala ta'ala niga nama ko kene degaga dosana dosa baicu dosa malupo angka mana napuner rufatawe sehingga kemuliaan di bulan suci Ramadan mendapatkan ampunan Allah angka simata dek gaga napak gangka fungala ta'ala maka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wahtidaban gufira lahu ma taqaddamat min sambi aga nasa Nabi man shama Ramadan nigi nasa ummaku mapuasa relana ular ramalang patatongi pegoi puasa relana ular ramalang nasabat tepes si mata-mata lari fungala ta'ala ya dampengi yang menena atas salana. Dan ini Sahih Bukhari terdapat dalam bab siam nomor dilalo si batuan ada na reko angke nasa atanna fungala ta'ala ummana Nabi Muhammad pegoi yedes puasai nasabat tepenna si mata lari fungala ta'ala maka insyaallah nasa Nabi tak ya dampengi ye mana atas salana fekogi carana puasana pak bu toma tepe yaitu toma tepe pa bu nareko ma puasa tanya bawang watakalena nafa puasa tanya bawa si mata maka da itahangi dekai itahangi lufue namu anak bicu pak bu macam itu tahangi dekana macam itu tahangi lufuna alen nigare HP alen nigare acule-culeng nalufe mandarin nalufe menunge. Makanya hadir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala puasana atau mata tanya bawa si mata maka dak natahangi lufuna natahangi dekana akan tetapi bagaimana jiwa ruh kita juga mapuasa tu aja na bawa si mata watakaleta fa puasa akan tetapi ya roh ta ya roh jiwa tak de na puasa lo rifung Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mabiasa angka
ing kelinga lico-lico ada maka ustaz magi kia kasi aku mau puasa ka uwi nampi tete 10 madodo na ustaz magi kasi aku mau puasa ka detoje nasang naso umadak deto naso umalupu tu limadak kama na biasa ni narampiki guru tak maparingaran ma iya pa maka dan narekoto mandre subuh angka sarak-sarakna aja na bawa watakaleta si mata ipanre rota ipanre nyawata ipanre watakaleta narekoto menu ye ipenungi si mata aga yenu weina kal kausar yero biasa nasang agamata nasang ulamata panritata wisa jajan narufatawe nareko yero si mata ifake pak bu menu rilan na furki man resubu insyaallah nama seki fonga ta nama talungas sodoto menu de nama rigaga. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya biaga mega biasa to napi tete 10 marako ni napi tete 10 seddi narafi loro dene nulle pasililuliwangi faringaranna nasaba maga de napahangi. Sabaya rosimata tulina fanre tulina fenu wa takalena mi watakale tetapi nalufema kada angka roh takrilanna yede watakale ya roh sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah puasa orang yang beriman narekuma puasai tanya bawang lufuna natahan dekana natahan tetapi semua hal-hal yang bisa mengakibatkan perbuatan dosa natahan manangi. Makanya kelebihan alabiranna ular ramalapa na rekomelo ki mitawi tita ni makukede pa nataro fonga la taala maga ito makadairita ni makukede biasa kusaliwan na ular ramalang yaro de nang kana joka tawi masigi ang kamana ni makukede pa joka yaro de nang kana leja masigi juma bawa telima bere jama joka ba juma makukede na reko ular ramalangi ang kamana kilal na masigi. Ini salah satu kemuliaan Ramadan aga fibutina maka dayede ular ramala kami na malagdi nareko ular ramalangi berlomba-lomba tawe pego amala ang kamana ni sumbangan na tama angka pamegay baca Al-Quran na angka pamegay sumbangan na kimasigi maka ini salah satu bukti bahwa Ramadan itu bulan paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir Pak Bu. Maka na nareko yer amala isi mata melo ya coro-coro riolono fongala taala Pak makukede makutana kiri aleta ijawa irana atit tak syaga ni makukede umurutta iya Pak kelahiran 91 30 nitong nulle ka faidi ka 40 angka 50 angka 65 iala ni tengah-tengah nah 40 tong maka dewi ulamata dalam sebuah penelitian nareko makukede Pak umurutta 60 na tahun yaki dan percaya 30 arua tahun ipake bawa matindro na sabayat tindro na tawe yala wi standarna arua ja seso areko arua ja seso 60 na tahun umurutta 30 ni arua tahun bawang ipake matindro ajana to makada 30 arua tahun standarna 40 20 to bawang ipake matindro 20 tahun ipake beraktivitas devi gaga ipake jokka fasae devi gaga ifake jokka makantoro jokka sapa jama-jama dalekna fongala taala maka dewi penelitiannya 10 menitong ifake makaswiya 10 tong ifake makaswiya Pak deva risa maka datega tujunna pakaswiya ta ikhlas mapasi mata-mata lor fongala taala deva irita wit deva nita maleka maka da pakaswiyanna si selama 10 tahun ya robawa angka ikhlas mapasi mata-mata pego ipak kaswiang dari fongala taala 5 tahun meni Pak Bu 40 tahun umur 5 tahun genega kira-kira bokong itiwi lor fongallahu Subhanahu wa taala mangolo genega na 40 ni citong umur namone pakada 10 to pakaswiya melo itiwi mangulur fongala taala 30 tahun na sia-sia umur tak de gaga ya kegunangi hanya ipake matindro ipake simata joka-joka de gaga kegunanna 10 tahun 5 tahun ya pakaswiang ngebokot tak melo itiwi laur fongala taala genega masih riki Pak
Makanya bulan suci Ramadan manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Sampai riona fongalata lerna ular ramalang na sabak yede ular ramalang nge ular kaminan nara na tajang umat na nabita yang kesimata matepek lau rifongallahu subhanahu wa ta'ala. Malu dengan diri sendiri, macuani pakadang depa naganna bokongi itiwi mangolo lau rifongallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan Allah, de iruntu ada pangena pongala taala ye de ulangi pa syaga fi ular ramalata perluang maka daki era malapenga pistas mega mo fa ramala angka mo fa topema angka mo fa matu ramala taromi masanna taromi yolo malolo mo fa nasa jokka-jokka lo mo fa nasa santai-santai balun tentu pak dega kami sengelena rufatawi maka da syatau nulit to rebok nevelino. Oleh karena itu maka da angkan ni takapo ye de ular ramalange ipake wisimata maka swi Allah rifongallahu subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ayakum ajma'in wabillahi taufiq wasada wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.